Shubor nakaslem jong unong san hima. Kajantia Student Union kalashim ya karai ban sange ishwa kajinga ki hadin wala dab submit ya baru aki gerteng jong ikana shaka office District School Education Officer bad hadin bakala ai kajingkular ban penmino ya ka school janmit hakyang nang ba Government College Higher Secondary Section nagbenta ban tablet ya baru aki kana bapas matrik bom yo kelas hapo rilum jantia kaseng kala pentep ban kalyang ka office jong ka DSEO kala ai da kajing tho shaka JSU Bat kila paru dengan jingtho show Commissioner and Secretary Ketenat Education ban penyo no ya school janmit hak yang nang ba. Hadin wada teman yang juga jingi yang wadu kelas kena ako dari lom jantian nalian yang ingin jantian student union the chimney the senjam kumpanai ke jingi ne beta kumbo de sarkar yu permi ya ka morning shift atau evening shift pakai nombak. Hadin untuk jingi sit demonstration yang ini the district administration we the submit like student buyo kelas apo rilom jantia tenin niliang yang DSEO district education school officer da khud ya iga jantia student union wo penman the meeting ni gisni we hejo ifor la submit biang ya ki petut yang tinggi kena untuk kelas apo rilom jantia kejing iklam mo DSEO man ko wa man go siang suk haduk kate wana liang dari SEO le da phak gi proposal cha ka government ni benta open ni ya ka evening shift ko kiang nong ba khnang wa gi open jin su chu thap gi ni na wa do class the you wa the jing do class na ko lum jin tiano snem kermen wa kan ni evening shift man permanent solution go ya ka lum jin tia ta jui for le liang ka di SEO office the submit ya ni ka proposal to open evening shift in Kiang Nang Ba Women Higher Secondary School Jawai. Then liang yung iga jantia student union kermen yung begini ki list yung student kamtan kini student kuwad wan naglong yung mudro udna kaya ukot. Then kermen yung ba kajing ong yung gadis uto ba kaman kamola 75% chance to begini na top class iki. Then inaliang yung jantia student union senbay the chimney garai ni gasi open sange no chipor ya gani gaji ki yang I hadu wa open bana 1 db katkam gajing yo bori na liang yung education department